estades vendo? É que é iso? Non sei que é. Eu vi como se for lá, así, lá. Eu tamén. Vale, pero que son as esporas? Que fan as esporas? Ai, que son serían as células reproductoras de que? Son os cogumelos. E como creedes vos que van a ser? Que falta? Alba, que non vas vir? Vas a ver esto. Ven a ver. Non te vai comer. Ven aquí, Alba. Mira. Alba, ven. Ven a tapar un ollo y mirar por aquí, ¿no? A ver. E aquí no reino, a ver, vos, os seres vivos, van a dividir en 5 reinos. ¿A qué reino pertenecen los cogumelos? O reino dos cogos. O sea, pregunto eu. Son plantas, os cogumelos. Teñen fotosíntesis, teñen raíz, todo eso. Ya casi cae.